Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu mere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibyaga binini kana mu mehere makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 14/2024 tukaba tugarukanya amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyanye no cyane ngaho mwaje gupyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazo nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende kugezaho amakuru yizewe bavugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inkuru zicukumbuwe tuba twakesheje amenyesha amakuru bacu bibanga ndetse n'amasoko yacu yibanga aduha amakuru akomeye cyane. Murabizi ko kandi amakuru yacu yibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibyaga binini ndetse tukibanda ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango ibiri irahanganye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Umuryango wumuhisi Pierre nkurunziza wahoze uyobora iki gihugu cy'u Burundi ndetse iki gihugu akaba yaragitwara neza mugabo hakaba hari amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yafatiriye ibikorwa byo muhisi Pierre nkurunziza, ibikorwa birimo amazu, ubucuruzi, akaba yabirindishije bikomeye cyane abasirikare ndetse n'abapolisi. Sayo makuru yonyine tubafisiye dore ko hari nandi makuru biri kuvuga ko abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi batawe muri yombi. Abangaba barungitswe mu mabohero agiye atandukanye bivanye n'ibyaha. Turaza kubabwira muri aya makuru. Turaza kubabwira ko kandi abapolisi babiri mu ntara ya Bubanza komine ya Gihanga abangaba batawe muri yombi barazira iki turabyumva muri aya makuru. Turaza kubabwira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uko vyifashe imigwano dore ko twabemereye kujya tubagezaho amakuru mu buryo bwimbitse kandi abusobanutse nk'uko namwe mwatugiriye ikizere. Nayo makuru tuje kubagezaho mu buryo bw'idonido nshuti banywanyi bacu. Tudatebye rero umwanya tugatangira n'ivyaya amakuru. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo ibintu vy'amayobera cyane muri politique ya General Major Evariste Ndayishimiye dore ko akomeza kujijisha abene gihugu mu manyanga akomeye cyane. Uyu mugabo ari gushinjwa byinshi mu manyanga abarizwamo dore ko ubu ngubu Pierre nkurunziza hamwe na mama wiwe batanze ikibazo gikomeye cyane kuko ibikorwa byabo harimo amazu, ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa byose by'umuhisi Pierre nkurunziza wahoze uyoboye iki gihugu cy'u Burundi bikaba byahagaritswe ndetse bikaba birinzwe bikomeye cyane n'abasirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru akomeye cyane mu by'ukuri ahejeje kuba yadushikira ngaha muri studio muri Gitega. Bikaba bibabaje cyane rero ukuntu yari umugenzi n'uwundi w'umuhisi Pierre nkurunziza akaba ari nawe uri gukandamiza umuryango yasize kwisi. Murabizi ko umuhisi nkurunziza yahoze atwara igihugu cy'u Burundi n'ubundi yarakiyoboye neza cyane. Mu by'ukuri nta kintu twamushinja nubwo hari bimwe na bimwe byavugwagwa kuri leta yiwe, ariko noneho leta mvyeyi yoyo iri guhita ikora ibintu bidasanzwe. Ni amakuru akomeje kugenda asohoka n'ubundi kuri leta mvyeyi atari meza. Mu by'ukuri amakuru dufise nuko ibi bikorwa nk'uko twabihereye ijisho twagiye turabyibonera hariya mu gisagara ca Bujumbura, inzu y'umuhisi Pierre nkurunziza dutangarije ko ubu ngubu ifunzwe nta n'igikorwa na kimwe cyemerewe kuba cyakorerwa ahangaha. Birababaje cyane kandi ibiteye agahinda kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahita afata umwanzuro nk'uyu mubi wo gukandamiza umuryango w'umuhisi Pierre nkurunziza. Ibi ngibi rero bikaba byashavuje cyane Pierre nkurunziza kandi bikaba byashavuje umutambukanyi w'umuhisi Pierre nkurunziza. Mu by'ukuri yabitangaje Burundi News TV France 24. Iyi nkuru hose iri guca ibintu bivanye n'agahinda n'akababaro yatewe n'ibi. Ni mu gihe kandi yatangaje amakuru akomeye cyane umuhungu w'umuhisi Pierre nkurunziza ubwo ni Pierre nkurunziza. Murabizi ko ari umusirikare liyetona ahangaha mu gisirikare cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko ahangaha afite abantu bari kumugendo baba bashaka kumwica. Ni mu gihe yatangaje amakuru akomeye cyane bivugwa yuko ahangaha
yatezwe n'abicanyi bikomeye cyane bagashaka kumuvutsa ubuzima. Ni amakuru yagiye atangaza umwanya ku mwanya abishyira mu itangazamakuru asa naho yishinganisha, kandi amakuru dufise ngaha kuri Burundi News TV nuko ari General Major Evariste Ndayishimiye uri kwikiza uyu muhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza, kubera ko Pierre Nkurunziza n'ubundi yagaragaje amakuru akomeye cyane avuga ko vyanze bikunze azahorera se ku rupfu ise yapfuyemo arozwe yishwe urwagashinyaguro. Ni mu gihe binakekwa ko General Major Evariste Ndayishimiye yarekegera n'ubundi cy'umuhisi Pierre Nkurunziza, dore ko bari n'abagenzi, bikaba biri kuvuga ko ashobora kuba ari we wagambanye ngaha afatanyije na Prime niyo ngabo. Pierre Nkurunziza rero akaba ari icyo ari kuzira. Mu yandi magambo, bamwe bakagenda batugaragariza amakuru bavuga yuko n'ubundi ahangaha atari nabo bonyine, ahubwo bari kubahiga uko ari babiri, haba umutambukanyi wa Pierre Nkurunziza, haba umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza ndetse na Pierre Nkurunziza. Umuhisi Pierre Nkurunziza murabizi ko yasize abana ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikaba bivugwa yuko nabo nta mutekano uhari, kandi mubyibutsa neza uyoboye igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yahise yemera sekirite yaba y'uyu umuryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza, ariko mu by'ukuri byaragaragaye ko ari ukujijisha gukomeye cyane nk'uko bamwe bagiye babigaragaza. Kwari ukujijisha ndetse ni n'amanyanga akomeye cyane akora muri politike. Ni mu gihe uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi n'ubundi akomeza kugenda ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyibasira inyoko muntu, dore ko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeza kubera ubwicanyi mu makomine agiye atandukanye, haba komine zigiye zitandukanye Gihanga ndetse n'izindi komine zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero nk'uko bamwe bagenda babigaragaza, nubwo bavuga ko ari abagwanya ubutegetsi bwa nyecubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, hari ibyo bavuga ndetse nibiba tukabyibonera n'amaso. Rero bavandime banywanya, ibingibi tuba tuvuga no kugira bimenyekane neza ibiri ko birabera ngaha mu butegetsi n'ubundi bwa nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Akaba ari amakuru akomeje kugenda atugera, ari nako natwe twiyemeje kugenda n'ubundi tuyabagezaho gatanu kuri gatanu, ari nacyo twashingiye iki kinyamakuru kugira ngo kijye kigeza ku byo izindi radio zitavuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko aya ni amakuru utasanga ahandi usibye honyine kuri imbonesha kure imwe rudende ikugezaho amakuru yizewe abavugwa mu gisagara ca politike. Amakuru ya politike ni amakuru abatoroshe cyane, dore ko kuyaronka ari ikintu kiba gikomeye cyane, biba bisaba ko muba muri abamenyesha amakuru ubumwuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twahindura ingingo bikomeye cyane tukajya kuba polisi babiri batawe muri yombi bazira kuba bafite ibintu by'amagendo bacuruzaga, bakoraga ibikorwa bitemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko abangaba bahise batabwa muri yombi. Ni mu gihe amakuru atugeraho bivugwa ko abangaba bari batwaye imodoka bagahagarikwa na bagenzi babo b'abapolisi. Abangaba abapolisi babiri batawe muri yombi bakanga guhagarara, dore ko bahise bamenwaho urufaya rw'amasaso bakaraswa bikomeye cyane, nibwo bahise bahagarara n'ubundi basanga bafite ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bitemewe n'amategeko, harimo ibikorwa bibi, harimo urumogi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitemeye. Iyi polisi rero ikaba yarafatiwe mu ntara n'ubundi ya Bubanza muri komine Gihanga. Ni amakuru akomeye cyane. Aha Gihanga hahora habera urugomo ndetse na ruswa zigiye zitandukanye, dore ko polisi y'igihugu cy'u Burundi ikomeza kugenda ishinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, dore ko harimo ibyaha bya ruswa ndetse n'ibyo guhohotera abantu no kwaka abantu amahera batwaye imizigo yabo y'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Aba polisi n'ubundi hakaba hari ibyo bari kugenda bakekwaho ibyaha batahise bashyira hanze ababafashe. Ni ibyaha n'ubundi turakomeza kugenda dukurikirana, nk'uko mubizi ko dukurikirana akantu ku kandi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tugakurikirana buri kimwe kiri kuhavugwa, ari nako dukomeza kubashimira ku ruhare rwanyu, ukuntu mugenda mudushyigikira mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ko arembye cyane gusa ku makuru atugeraho
nuko bibiri kuvugwa ko namara gukira bazahita bamurungika mwibohero bivanye n'ibyaha yagiye akora harimo gukuramo inda. Biravugwa yuko ahangaha ashinjwa icyaha cyo kwica ndetse n'abo bigeme n'abo bakenyezi uko ari babiri bashinjwa ibyaha byo kubigiramo uruhare badatangira amakuru ku gihe. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi tugenda turonka ngaha kuri Burundi News TV avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo rero tukaba dukomeje gukurikirana buri kantu ku kandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibivugwa ndetse n'amakuru tuba twagejejwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino mu makomine agiye atandukanye bajejwe kutugezaho amakuru ari kuvugwa ndetse n'ibiriko biravugwa ijya nino ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Munyemerere inshuti banywanyi ibacu n'ubundi amakuru yacu twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turebe uko byifashe. Ahangaha ari kuvugwa amakuru akomeye cyane hano ku muhari wa M23. Mugabo umuhari wa M23 wivuganye igisirikare ca leta. Biravugwa ko ahangaha umuhari wa M23 twitse ibimodoka vy'intambara bigera kuri 5 by'igisirikare ca leta evariste. Biravuga ko byatwitswe amapine ndetse bikaraswaho n'ibibombe n'uyu muhari wa M23 nk'uko Christian Ciwewe yabitangarije France 24 ndetse na bwiza.com, ibinyamakuru bikomeye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uko bagiye babitangaza bavuze ko umuhari wa M23 aba basirikare ba evariste ariko si bari bonyine nk'uko amakuru twabonye yabivugaga, bari kumwe n'ingabo z'u Burundi kumwe na MONUSCO bari mu butembere basa naho bari gukora muvoma za gisirikare bari kumuvinga ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi vyarangiye nabi kuko barashwe n'umuhari wa M23 bikomeye cyane, dore ko harimo n'ababigiye bakomerekera mw'iki gitero M23 n'ubundi yagabye kuraba. Abangaba ngicyo baba bazize nuko baba basatiye muri position za M23 n'ubundi bakaba M23 ngifite uburinzi bukomeye cyane. Bikavugwa ko ibi bombe n'ubundi byarashe ahangaha mweso kuri aba basirikare n'ubundi ba FARDC na MONUSCO n'ingabo z'abarundi batemberaga. Biravugwa yuko abangaba ibi bisasu byabarashe bitaturutse impande yabo ahubwo ngo byavuye ku musozi wa muremure nk'uko amakuru atugeraho ari kugenda abivuga. Amakuru aravuga yuko uyu musozi wa muremure hesitaweho intwaro zikomeye cyane n'umuhari wa M23 ngo ni ibisasu byaturutse ahangaha nk'uko umumenyesha amakuru wacu yagiye abidutangariza. Ni amakuru rero akomeje kutugeraho ari kuva ku migwano iri kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvugwa yuko rero FARDC iri mu marira akomeye cyane. Munyemerere twihute cyane tujye ku rugamba n'ubundi rwahanganishije M23 hariya muri teritwari y'Amasisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Ubu ngubu ku musozi wa Mushaki birakomeye cyane ndetse na Sake, ubwo M23 iri kwahanganira bikomeye cyane n'igisirikare ca leta FARDC. Ni mu gihe FARDC nubwo yarashweho aya masasu byavuzwe neza yuko ahangaha hari kuba umuriro ukomeye cyane kuko FARDC ngishaka kwirukana burundu umuhari wa M23 Sake. Kandi murabizi ko ubu M23 uramugi M23 iri kuwigarurira bikomeye cyane. Ni nyuma yuko hamenyekanye amakuru yuko M23 iri kwashinga ubutegetsi bw'inzego z'ibanze nk'uko bamwe bakomeje kugenda ababitangaza. Ni mu gihe kandi aha Mushaki murabizi ko hashinzwe amateritwari Sake, rero hakaba hari kwibasirwa n'umuriro uri kurekugwa na FARDC ndetse na M23 ikabasubiza by'umwihariko. Mu makuru n'ubundi dukomeje kugenda adutara ngaha kuko Major Wiringoma ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bya M23 bikaba biri kuvugwa yuko ahangaha ashobora kuba ngo yaragambanye bikomeye cyane n'abasirikare ngo ba FARDC, ngari nayo mpamvu ngo FARDC komeza kugenda ngitsindwa bya buri munsi. Ahangaha rero FARDC
igenda nayo yisubiranamo ndetse nayo ubwayo ukabona ko itari stable, kubera ko impamvu tubivuga nk'ubu Christian Chiwewe mu minsi yashize yatumijwe n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi gusobanura amakuru akomeye cyane biri kuvugwa yuko M23 ishobora ngo kuba yaratsinze bidasubirwaho ngo FARDC, ngo icyo bashingiraho nuko FARDC ngo itajya ibasha cyangwa se itsinda uyu muhari wa M23, kandi bikavugwa yuko M23 ikomeje kwiyongerera ibice bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo. Bikaba rero ngo ari intsinzwe ikomeye cyane kuri iyi FARDC. Bikaba biri kuvugwa yuko rero ngo M23 ikomeje n'ubundi ngo kugaragaza imbaraga zirusha igisirikare. Ubwo rero Antoine Felix Tshisekedi yari yahamagaye uyu nguyu Christian Chiwewe kumubaza ibijyanye n'ibi bibazo biri kuvugwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikavugwa ko M23 ngo ishobora kuba ifite abo bakorana nyamara bari no mu gisirikare, ngo ari nayo mpamvu Antoine Felix Tshisekedi yashinje uyu mutwe yuko ufite abasirikare bakorana ndetse ari n'abagambanyi b'igihugu binjiriye FARDC. Ni mu gihe M23 yo ngikisaba leta iriho, leta ya Kinshasa yobowe na Antoine Felix Tshisekedi, ngo ari ukuba bakwivanga mu gisirikare ndetse ari no kuba ngo babashyira mu ngabo z'igihugu bagafatanya kurinda umutekano. Antoine Felix Tshisekedi yabyamaganiye kure cyane, avuga yuko abari abanzi b'igihugu ndetse bitazabaho ngo atazakora ikosa nk'iryo yakoze Kabila, nk'iryabaye kuri Kabila, akavanga abanzi b'igihugu ndetse n'ingabo z'igihugu, bikaba ari byo biri kugira ingaruka mu gisirikare cya FARDC. Christian Chiwewe akaba yavuze ko nk'uko yabitangaje bwiza.com, akaba yatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko bigoye binakomeye cyane kuba babona n'ubundi ngo abagambanyi hano muri FARDC, kuko ngo ntago bapfa kubamenya, ngo ariko icyo bazi neza nuko ahangaha mu gisirikare cya FARDC ngo harimo abakorana n'umuhari wa M23. Bertrand Bisimwa uvugira uyu mutwe wa M23 mu bya politike ndetse na Majoro Uwiringoma yewe na Lawrence Kanyuka bahakanye iby'aya makuru, bavuga ko FARDC iri guhimba ibinyoma bikomeye cyane kugira igereke umutwaro ndetse bakomeze no kugaragaza ko batatsinzwe, bakomeza kubigaragaza kuri Antoine Felix Tshisekedi ari ingingo ngo zibarengera. Bertrand Bisimwa yatangaje amakuru akomeye cyane avuga yuko ibyo ari ibihimbano ndetse FARDC ikomeza gushaka ingingo zirengera gusa. Bertrand Bisimwa na Majoro Uwiringoma yavuze ko ibyabo bitabareba ndetse ngo icyo bari kureba ari abaturage biyemeje kurinda ndetse no kubaha umutekano. Ni mu gihe M23 itangaza ko ubu abaturage bigaruriye cyangwa se abaturage n'ubundi bagiye muri pozisiyo za M23 ngo babayeho neza kandi barinzwe, umutekano wabo umeze neza. Gusa yongeyeho akantu avuga ko ahangaha mu baturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru binangiye imitima ngo bari gukorerwa ihohoterwa n'igisirikare cya FARDC hamwe na Wazalendo. Wazalendo nayo ikaba ikomeje kugenda ishinjwa urugomo rukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa yuko ahangaha nayo yiyahuye mu bikorwa vy'iterabwoba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru rero akomeje kuvugwa bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biri kuvugwa yuko nk'icubahiro evariste Ndayishimiye nawe ngo yivanze muri ibi bikorwa, kandi ubu ngubu ng'ingabo ze zikaba zikomeje gushirira ku rugamba. Ni amakuru akomeye cyane atugaragariza yuko ingabo z'u Burundi mu mibare ikomeje kugenda yiyongera. N'ubundi turagenda dukurikirana iby'aya makuru tumenya neza abasirikare bamajije kugwa muri iyi miryango, muri iyi migwano, kugira n'imiryango yabo ibe yamenya amazina yabo ndetse yabamenya, kugira ngo bamenye niba ababo barapfuye cyangwa se bakiriho. Ni mu gihe byagaragaye ko inzego za gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi zidatanga amakuru ku babuze ababo hano mu migwano, ndetse n'abasirikare baguye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeza kugirwa ibanga rikomeye cyane ngaha mu migwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nk'uko twabyemeje turagenda tubikurikirana kandi tubashimira ku cyizere mukomeje kugenda mutugirira ndetse n'uburyo dukomeje kugenda tubana mu biganiro n'amakuru turi kugenda tubagezaho bya misi yose. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.